Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Ahad tanggal 18 Februari 2024, saya, Andre Perdana Putra bin Al-Fauzi, berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama Felicia Ledis Ertanto binti Ertanto dengan baik, muasyarah menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan singkat kata, منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا قال ايضا ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون قال النبي صلى الله عليه وسلم نكاح سنتي. Wahai Andre Perdana Putra, iya Pak, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Felicia Ledis Ertanto dengan maharnya seperangkat alat sholat dan setengah dinar logam mulia tunai. aku terima menikahi anak kandung Bapak Felicia Ledis Ertanto dengan maharnya seperangkat alat sholat dan setengah dinar logam mulia tunai. Saksi sah. Barakallahu laka wa barakallahu alaika wa jama'a bainakum fi khair. Al-Fatihah. Al-Fatihah. The things that we were and whatever makes you feel right. Oh, you and I under the stars. Oh.